问一下我们在座的像我们在海南有好多华侨农场这些所有的这个橡胶呢，它是7岁以后才能开花结果吗？不结果才能割胶。do màu và cái trái cái chăm lam cái chia choa và cái chia vô cho cả su và 好，人要脸树要皮，所以割橡胶是有讲究的，不能太深，也不能太浅。 trong về là cái chia nó cái tự chăm biếu mình tránh tay bóng cái ở đây cho được bế ở đây ai cái nào về đài và 它是呈45度角来割橡胶的。45度对，斜的。trong về là cái chia tí đây này.
车上去和下来，我们会想到进入景区之后，我们第二个玻璃桥，这个玻璃桥是目前全中国唯一的一个什么呢？在森林上去可以感受全亚龙湾的全景。但是这个夜市，那个夜市是个网红打卡点，不要对它抱有说多怎么样。เทปของหมดเยอะน่าหนักที่สุดเลยเนี่ยเนี่ยร้านยืนติ๊กเนี่ยร้านกรองยืนเนาะร้านกรองยืนเป็นร้าน 您正在拍摄左前方军事设施，请立即停止。โอเคนั่งก็นั่งสะอาดโอเค您正在拍摄左前方军事设施，请立即停止拍摄并删除照片。
មកនេះមកនេះ ដាក់ មក បើ នេះ ថង7 នាក់ឡើង7 នាក់ឡើងដាក់7អឺ